was on for movie aquaba at the bar by Grace TV. This is a trading for young Pantom. Obi a ho ye ma yin ho afisha pa ese nyame se afia esimi onko so an kan ho no ma di na ni mo ayi dey sie ye o mie kwan mai na o ma nye from e we Yerade Yesu Kristo dem ti amen e so ayi guzo atwen komo na yi ni se afia twa mu ne de nipa ba ko a na ho nsem ba gintre ha o ye man Ghana mu ayi dadelumba sisi ye ra fufrom on se e beto dwa se nyame ya do match e na dadelumba ye ya aka ya ma me akoso ase wa ma me bempo ma ofa ya pokumu ka so mbe na be baso na ye be nya baso na e de na e koso afi ye se dadelumba be se na otwem ye nsam ani e de nsam de fi ba ye beto ye boas ne ni aba ma obi ni atwe nkomo na nsam bebre ye akoso no akosi obi ni atwe nkomo na nsam bebre akoso no ochechi mu de a chere mi se ne komo ye be twe no wodi be je ho pa nti so nya botre na twen ye na ye na homra sisi ye na ma obi ni akwaba Obinya pombo for there. Na me na dom me wo ye papa say sikadwa kofi no. Okay. You know what yes, afuja panso. Afin come to ye. Okay. Sa me san ye ho. Abuse say na yetinkwam. Amen. Na mujedi mu afusan ne. Na hoden. Okay. Hoden nipa bia oti wi ase de kan sra hoden. Okay. Hoden na oni sika kra na. Unamu dan se wo sika. Na ho nye de na yare da ho. Na mumu no de be sense ahode mra na sika so samra nti ahode di kan sika no so kwa no nye ne bebre bia kakra bia otimi so de obedie de obenom na obetimi anya bi so aboa fie na abontisu ni bi pemwa so a obetimi anya bi di aboa no sika no kan peneke no a we de nyame adom edike akasa afi etwam ye kasa nyame de abewura fufuro na nsem yi atu onye ntwai ade echi ade esa no na nsem foforo na eba na no your father's part kwaba amonte be kasa ye obeti yes team legal wives team odobroni na we tuma ni we nsem ni bi wa do be ko mo kan ma na tira so je se nsem wa sisi de de japa ye kura bi se o ye foforo na kwa so ba ya me adma match e ma na no ya Kwame Dinkra senior journalist doctor e be tu just on the come president se be ya nyame adoma ye be ya ye no foforo na ya ka e ma ni mienu na abom so the be ya omunya betimi akoma pa attention na bibia e boko mi say what did you try na ya ba what follow be by observation kaka ye ntie o legal wives na mu nsem bebre o timodo broni de ekofi de na wo ka dia fa a edi kan mechia otiefo no wahwefo okay a hira wo bibia ma obi afi hia pa amen na mede enchie modi so machia me ekotokohene pia o da for tu chema na machi asante man ne Ghana man ni wiase nyina me da wase na de won se nkofo bitimi kwa akase o ma bre ni lumba nsensem okay so wa bra no bia na bre ntino na lumba so nsem de entwamu da tete Kwame Nkrumah na ya santo mu nyina no ya betuto wo mo ya betu abetubi oro mo nsem da so o fa no chimu nyina yeah nti ya kan mo so a Kwame de kaka ho nya no ma na sisi lumba so no eyi de ma sisi ncha ni nyuma de obedi ma Ghana na ya ma nyina no o kan one of the books are of so great people ni bi okay tina ya ka ye wo legendly and wo hero okay nti ya do mo ka e bitimi de lumba ka legendary wo sa na ka hero okay cause nenyo no kofo bebedi akonti lumba nsem de ntwam na ensa ntwam so no ntwam o mra akosa se wa enyane justice okay the kind justice are just ethics just ethics and justice no yeah just as it is said ye etie wow said ye etie pepe ana ye ni asem so ma asem mpai okay asem ye mienu a obi wo so ogina neutral asem ye no kre na da ho no ye ni neutral asem o se ehu sai de dom se no na ye nyame nsa nsem ba obi ehun se krom ni ba bia on social media in everywhere bia obi ehun se ma me no wabre okay we deserve the best and mama akosa se wa papa bi we deserve the best na akoye ne twene sene me abasa e ko hu yi de ko si wo fie ho I have access to her to buy coffee or quite sleep on kana nsem bebre o pie free TV so bedu Ghana ha ye hu ni en ko for the hair me kasa bi ko for the hair after that if you on sense BCC here asana o mo ko transfer for 1 week
after 1 week in December see him na fe side Bishop Penny ni cruise be taking one side against Mami Akosha Sewa. Jenam so krama after Bishop Penny started for Odobroni as a corner for as a papa bi as waja say the Roman father di kan ye di kan be di kan Odobroni and Mrs. that the Lumbo Waja Akosha Sewa later on be kan mu as hypocritically that's why I see it. They all said another side too. It's no chain a court case ko hu di see en krata sem ya ma mi produce ye ma mi ye nipa bi amo mo hwa ontimi ntantro kasa kwa ne dey so ye hu the whole nation hu say ensem na nko yi enu akire yi ne sakotwa ai kan a e di injunction to so within 1 hour ya sa afro so obi ko yi say 20 billion 1 hour in 2 hours. Na hivi wampeni go tia konya so mama kwa na discard obitima kan na time na ono kwa no sky kuta na obitima ko use scan na that time na o ye hu die si na de won so say omo file asem do no a esevu komase a na asem so won kan na de rem say na yetimi asa declare say odin be sa to ye say declare nipa no koye na yi na the fastest no nipa so time agina mu ayeye no sa da no a na say ahihye anwuma no dada. As I yes and Cabo Nipa na ka. Oh, yeah, also can Nipa neighbor no go. Ultimate catcher say, you near some new year, your sack of friendly panels on Samara. The one hour court room now, and Cabo Nipa Casa, which is a how many Pano Quema 1 hour crab by you? And I had that 1 hour within that space in the man. Said that day, I am one of you know. Let's almost date from Shaway, you know. It was always use strategy. And what times you need to beat him more money in Jackson of a 20. And the woman said, Sabi Ebiana never be calculated season. Judge Yakana Samari. Yeah. The Panaco celebrate. Okay. Then I judge in a Safro movie. That means in Sabi actually. There be a judge who said there be some can come and share with them. I was coming to see. I'm sending for Sanko Fire Inchi. Sanko Fire Inchi. No more. There are some nobody. Baby, so somebody can boost out and redo us. Okay. I was up on a small boca. Or then for the Susu or the boca. That's what one immediate family is Susu. And to one of Casa Boca. Oh, my uncle did TV. I know why you see. I was happening to me, Cabushan, Monty date, nothing. I'll date nonsense more. The fine amount of quite saying young shares saying, I just to say. Was sending in a TG 2 months on, I was about to take steps. The banner said, I won't take steps, and my book say, what a small cannibal. A can also as about a whole receipt way. It was like a receipt by me to away. The chair way can say, not can receipt to zero, you're challenging. I debate your investigation. Okay. Actually, point of our so boss, I can. Okay. It's the next moment to make the son come back. So, come back some of the 2 winter more. So, I say, I don't I can't use your dinner. Okay. I'm not going to make the case, no, but I don't good the case, no area. It's a bell 11 over bell 11 or let's say, man, I've been bang. Okay. And also, what we can call Thursday, and I called it twice a share Friday. Do you want to share now? Nti ama wiase o man yetim sese no me hu ne say uti wiase ma sonson ho unu obi nya asem kwa na wasem ode kwa na nipa no ka say oba hawo ma do sa akọ no kunya police case a German for no musu nko e bize unya asem ko nsem ya me hu say unya asem ko sa places wona na say unni obi ka wachi a na de obi nya pepepe ye unni se bia mrega na mra na ye adwuma nya se bia obi na ta obi achi asamra na ye adwuma de a wo se ke emra no ekofa obi a okay. It's me na me o man mu nipa wa hye mrade amame. That's all the man na me na the mrade puan me konwa. O ma uti za de na di puan me kono me ntimi nye. Baraka o ma me mre a. Na wo kire mu kire me a. Because wo di mrade ba de o se emienu na. Ya bi asem na abakọ to die emienu npo ne de aba na wo. Wo gire mu se te wo afọ amaye wo. Just as it is. Wo gire mu afa ba akọ. Okay. And the wo gire mu emienu kra na emfa nhye ba akọ. Okay. Because wo ka chem se me ko pesa iska no ma that 2 hours now. What is my shame? I would tell you to buy Mrs. Coming and Massabra. Wouldn't pa a more yo. More ya. Na a coba the sissy say. Me, I mean your bema. Me, I'm off as a pa nimpone. Me, I know of a nimpone. Me, I bear my men in the tenor sister to Bobra. Ah, the braba shall say you no more. The catch or Menisha or Chileme, and this will do more than numb. Ah, obetena promo a obre ho a onya ho mfie miensa onya boafo
a cheche mu kire me yi makoma mu se me bo na me do sam pempenso na mu nyina mu di ehunu no a so abusia pani kwa nipa na nkasa for 20 years na sai ni poyet mi ewu sabu no mo bo mu din antimi ehu de ku sai ni pai ebesi nantimi fo mani kosua sei before kasa bi ko chaman sani sei antimi ehu sai ni pa no nipa na mo ya bre no ho no de hye na ama akodi oba sebe bode ne betena ye ne wo ye so ne wo ye sa wale ba mu sa wale ma mu sa oba yi nko no timi aye powerful atimi age abusua a me bubo odin de hye body amu oba ne se wonye sabi omi so oba aka sabi odobo no se wonye ehwe abusua pani na cheze na de hye no oye na yi na waye na abusua pani wo de hye no na me di kakan no okay yenye yi omna manso wo ho okay e manso te manso ase e man ye nso ana ye twe okay nti manso no wana betwe miensa wana betwe nan eza abusua pani pese wa twe nan but twe na wo twe wo so wa twe nan na wo de kɔ dia miensa na aka no enti sa so na wa jimi antwe nan because nan no mum na atwe omo immediate family na mum na atwe nan because omo na immediate family wo ya abusua pani no ogira ho na omo mudi na chi no busa se emu hwan pa na di Ghana e ka se mo identify ba ko pa go be okay abusa pani ni cruise no okay awu ka se betima identify say apart from abusa pani no omu nyira ti begina so betima bo ba ko di sisa Ghana for say ne a che se we Roma fada nje busu ani okay Roma fada nje busu ani enti power na ba wa ni nyae no na abusa pani nya sapa na he abusa pani so ni ababa wa no mom na ye yie no abusa pani na ye yie o ma ne se kuna no oh yeah yie so yeah yie ni dia na so say ana bi kaka ye ntwe manso omra eyo te manso na me kire mu no aw eti wa manso ho abusia utimi sese abusia nka abusia ka abusia pani ngo ne wan utibu na ka abusia bom okay na se manso ho na utimi nka abusia bom ebe de utimi ya yie no okay amana yie ti yie ebe de utimi ya amana yie amna manso ho so ye yie na eti ba de sign after yie no utimi nka omum bi utimi enya de ebesi to ache abusia no ama abusia no mache ena ebe koso ache won to se pepepe yo aba ese ba bi esi nipa yikura yi e bi na abusia ni bi kwa person kokoto flower obi anim ba bi da no okota number kro ba kwa won sta eko odi kro o chere se onso ayi interview say up to sabra okasa be na otwumni no onim ba bia esi that number yes nti onso chere so oya ko ni a free kokrom a free bapako so a sebe nka asante amamrem na bifo amamrem no aka ni bia wu a nton a wo no tete na nton a wo no ye wo nton fo asase wo ne kinsie wo it is a way fantidi kwa na ka betra sante mamu na wu a ye wo nton edimi fa nko okrom a wo ya dua na ni na akosie wa dua na fo asase so wo ya oyiko ni na esie oyiko fo asase so enti ye na nanu amamrem ne amanne tise ya manne ne sen ya de ba asase so za manne ana mamre na wo ya o manum ye mre enti ya tutu na jeje mu no ene ye ne na sa mamre kwan so a enti wo senka ko na abusua mu ana wo senka de kodo fosu emu mu kohye ama ko na no mu nti akos esa no mando tise se mu akosie no ko na abusua no mu a asase so mama na akosie na me ne maame a na so ka chem so be sama ntwentwen a ese mo ma papa na nae oda so sama ntwentwen so atase oda so sama ntwentwen waka na ono nyumu e kire de mo so mamam ono aka se mamam yi chi nsai yesa me kra be dia roho na kugya kwatie suda bia ena ekoso sese no timi na me gidi se pepepe yo maye e ma asem koto ye ma kuso se wanya na fa awudie e ma na sum nyu no ma kusa bimpoma enya ni justice ma na sumu nyo no ma for poku enya ni justice ma sumu nyo no ma mela mo yo fa asefo enya omo justice ma sumu nyo mo a ne kam to say nya ja kodu fosusu ba bi oda bia no kra eni bechi ensem na ibebri sesia aka na pacho we de facha me okay aka so buso pena yi na me ba ku bi soso okay ewi asempanifo ka se mi say undi wu anu obusu na sano no ba time na magiadi
Adentia. Lumba tiasie. Na ne kra na koma. Pa fu Nyankopɔn hu no da. Ne nyumu obo Nyankopɔn de otuso boni din wo. Asedabu. Mpa bo ade siremu. Ne kanko. Yale da ho mu. Ayale sasu. Owie nipa na koma da no so ade bia no. Ofi se Nyankopɔn de ne hye ne nsa. So hu Nyankopɔn da na nyame e amesa. Ne maami amesa. Maami amesa. Maami sa. Amesa. Amesa ni lumba akoma. Ansa na ni nuamo ma no. Ene namu a sebe koma akosa papa shi so be kan ho be yenia. Na mo no kwa koso asewa be hye ho. Nti na me kakra mo no. O se edi maami amesa ejamo. Owie no. O se eni mabusuafo yi. Owie no be bo koso asewa dimpo. Sa obo nu ama. Asa na obebo be mpoma mu din. Wow. Mamu lu na koso asewa. Ha. No abre. That time mpo na nyame ya asade asoma beto no so amana sa su egunu mu ana ne abroba force no. That's why bread dobro. 2 decades. Wow. That's why bread dobro. That's how me say anyway. You've kind of crescent come sa tiasia. Anka de si gebesi. Kensi yo ho. Ana sa amasa we lu man di ne gina mu. That time na buja penisa na mo. Adam anka sa mo ne mechi. On the same date. Abra that lu mama me we no. On the same date. Buja pani bia me ka se bia. Dabi nam ka se wiase wonni kama fo na ni sika o wiase baboi mu a. Wasemo ya. Wow. Wasemo wo sika na o mu odua. Utimi ya busuan mu utimi sisamra. A enko ba bia. Utimi sika tomra na busuan yi woni kuta sika de kotom. Busuan pani. Busuan pani tu party. E ti force so be fi ba bia bato no. O se on we ya so pani ni sika sem so. Bro, pokran so togum. Na so dem mo matim nyanye sika sem ya. Bro, na even now kwan na wiase kwa no ma hu say asoro kwa akokwa no. O ni sika kwa na say wuntimi menya me bi. Ase ye gi sika kwa sana. Wo de hye du nyame anim. Wo je timi ka se fasika bra ne mompai mo ne kwa buchiri. Fasika bra ne mompai bi na wo a. Na se Nyankopɔn kwa wo je bribe. Nyame je bribe. Na bi na sika do na wo nyame gi ade fi nyame wo. Ti o. Na o de to obodo egu na mo sabeka. Ko to obodo ogu nso de se wo sabeti mi aka. Na be hono kure nu ba bia fish na da. Nu ba bia fish na da. Ti e to aso no sika na me di kan che mu mrebi na bibi mamu ade. Broda woni sika di nya asem. Na wo dibim. Wo dibi na sika ni ko aka se ye wi a we meku. Da bi fa. Wow. Da bi na fa. Na beginning nya asem di kan grant interviews bi me kan say. Sika nti. Sika ni bia na oda prison bi mamu a. Kenya for no kwa obi onye ebone ade ketua bi no aye so the prison so atase yeah tenia aya semo na agbasa wuti ama akoko batran okata ne maso nti ma no ehu ba bi esi o mo forma se mo fa nti na ma nti u kai se ta mo am ko court wona ma me no kan kan kasi go buso be u tas mo kai o se ma me ko odi ejao na wodi eni sei ya wo fe wodi eni a wodi eni sa dai ya be kai me kai pa o ka edi mi mami o me adwodwo anse wonya sebe yem yare kakra okay normal wosa ya ibi okay brother grrr na maduru mambo wow because sebe otowa me nkasa busuani nye sa bara ase na bia busuani ko ahia na onka ho a woni be yo ntanta na so no kwepa obedi arre ho ne ma no kra no wodi no kra no ye wo obia ba bia obia wo normal keten bi wo ha ye wo ye nyina ye ntem okay bara no wo nti no etimi ka bi hye so unifying factor obamu a na silence the margin says ka amesa tia ka brempom ma be ko one side ama for sina ko one side ko be ka mu na bom be ka mu na bom ama anu na ba me na be hye ni date okay apropos ama busuapani ama busuapani atiase okay so atiase yeah na ma me ni wonte no abusuapani na be nya ntaban na bi mire bi ka sem bi say amvoje wonum bi o si aye ya ma efriwo adwo na kan wo wodo adwo na kan wo wodo esu ko twa mansa ni nti na adwo ya ma aye ya ma efriwo enu ka so se abusua bi wo ha emu nipa do so be he dipa bi ani fie ho na wo obabon pim se obaya dipa bi ana obesiesie fie ho no busapani be mo di kan wa samado wo be di kan wa samado be mo di kan wa samado enti bare se lumba na be peja mu no awaye popular no
koda busua no ha o de o hwe busua na na da otra kodo fusu ne giant obegina to obegina mu ntino na se other side no tan kakra wo no sada ho no oh yeah enti sabe na denti na busua pani no yaka 20 years o se ne ya kwa ni pa de bia ma ewi eche kwa no sa ba krumo kwa so pa hini adi ahine no nsam se masisi nya sanketo eno ma obebo okọ na busua no ade pa be fi amompe edi lumba na kasa no ye prophet no ma esisi nyina no adi keka ho nsam edi no ma etakoso se wachi ya na ko fofisi etaluma o yenta no ko se yeta so ye prophet the prophet your chef akoso sa wa ho no ama na mamu ne ne etwe to no kwa ye boa no ama ne kra ho ato no ko se ye ko nsam o kama akoso sa wa no ama akoso sa wa kra nya ne justice ama me kuma to ne ma lumba so kuma to ne ye eti sa pa akoso fo no nsam na ne kire wo ti no se ekona busu enta de pa be fi amompa na do be what as work out chorus of Jimmy kwamba da bi be to me kwan mu da ho o se adane abusua kokofu afi be so a na me yem hyehyeme obi ada no nti obedam baako nti obedam baako na ko chairman sabi wo a ono fitete ni na ono twe ohu ana na koma ko opening ono person na ko na man de hwa no na akoye wo san no mfiri ma me baako side ampa so ye no ba hu de grocery man san ye adwa ma adwa ya ma nim grocery man san ya obi anim de me amafo se bube ni tibetia omo kasa bebom mo tena bebom ndi obi nim de obi anim de me kan ana ba atamfo je mu yo mo prophet o si ampo foti very wow ono bo be wotimi bo na yiye ho nyom me la ase na da we aye no ko so na te movie ase nyu no movie no ba be no boss anyom yes o be wu na no boy o say according to them grab say okoye kra and sa ba gaining back to life as an okoye ko sa anyom oh okay to the ka do say mo de me kwa mo ntwimi na na pass ne de ko na nya na mo ye sa wow ni ko ba na ba yi ma so na ba yi ni mu di create twato obi a yembo ni bia no fa chene ya me fa cheme so do ayem bia me fa simuti nko so ni fa so wa sama do me tamfo no afelu utrimi na wo de open me no da we o ba mi me matamfo na wo mobro e se de we se de ma ye da we a afelu utrim poto e se o ti to asemasa nti to asemasa nti abofo je na to sa anyum no se aye ma efiri am paso so ye hu se aye no so ama what's on the abamu panyin for buy ni and abam pani be na buy Johnson said nketi na ho abiem o buy afei asanse original minister prime so be fa na ho abiem and people for so kwa chama wontumi no ma abiem na da bin so buy ye lumba yi o na o ye wina ajimi amba lumba yi na de o timi am na ye lumba yi o ba me anso ntimi na awoshi aben wa ha aye ma amanyum po pepa ha to timi amba bi anso ntimi ye lumba yi o ama tu ase nketi ama ona wuzu tu no ase nketi ama ka se ma ama de tu ase nketi ama na sabe brother omo so na mo kwan o omo na omo ta presidential ambitions to omo so bo omo kwan ke bia crowd obi omo so no bagidi now they hear I musical union big musical union e hu omo na champion buy na ana Boachi da Costa it is sabe musa sabe man do so na champion owu ni e na yi se ya e kra ni baje owu ni e na yi tio ndi e na yi na amachi de ko mo no man na amachi de ama ko ba amachi de legacy band si amachi de ama 50 years ko den twa ama pa Thomas on the ball full album bo mu ama o hiriba kisi Felix Owusu Papa Shi champion Papa Shi the spiritual father behind Lumba Sussex Kofinti Florian Ponsa nipa kwa baba hype yeni kwa yefe kekefusu ono kwa Lumba yi pa ono kwa yasi bia hype na ho di nyina shem ya ye Lumba yi atia tina amabia tina so you walk onto I do say time in Christ anye and organizing anye and a unity inside ni ho so what do you expect this funeral to be bro what they can cry and then you can bring some so ba o emo ya o
ana wo se me bi ka bu be say ba omo abuku yi na kan o se so wuri anya wa yiye ya pon ba kwa so ofa so na pon ba yenya na yiye ne ya anya kwa na kan yenya na ya yiye ti menya die hard supporters Junior of Lumba manna die hard fans omo kai fans mo mo e die hard introduction die hard fans omo buy Lumba die hard e wa yiye we ase omo buy say the announcement no was ya kan Lumba die hard aja ye wo group omo kwa omo so wow I'm telling you today the die hard fans ni wa bro change na o abroche so all over abroche be bien wa Lumba die hard fans ni can have a bien wa Lumba die hard me die hard fans no mo platform bi so okay aye ba no me si apnane na odipa ba akopɛ atime ko gina aba o tie yase timi frɛ oba ne sɛ odobani no eh plan na me police phone na ba entika otimi fita sɛ ka ona magoni mate aye ya ye free security amana bobo oba bi wo bai o security also Lumba ayo bi o in pakese enti wo be hia sɛ ba mofo Lumba in pakese Lumba ne yebo no ba na so odoboni e frɛ sɛ mo no ba sɛ ye bo mo wo hina kurani security ba ye be hwa yi as ba security be guide o paso bi o be hwa yi o kan kwa no o kan ne sense asɛ de surokura wo bi antimi nya o hwe vai odoboni no way vai o do ma ye so da ko bi the police for na ba o bi antimi nya o hwe eni kwa so kan the police for no kwa ba enye kasa o ma ba be o ma dwuma na o ka che na ide say we bo se bia na fe o ye ne ti na ka che police for so mo na ti do yen kwa so ka na o sa che ya se na sa adimine I bank for no how obi office ga metu me bo they say what is your intention of doing this funeral and at the end of the day no go do for su no a mo de anybody no abusuafo na mo immediate na hu na ya hu de ku no ya hu ba bi sie no what are they hiding say mo chere say that number na chere to wo say owu a ama ye ma obi a me hwe na nim say ha yen ka o to na tro letter o tro ya okay o de plan ko sia say wa na ko sia say wa ka su ja na sa letter de we sa letter de we e ba ne say no ba kwa me no ti sebi me yira me ne ti me yira ma ware no ono akan me yira ko sia say wa ma ware no e se wa tro letter say o de say brem say me ni anya wa tro letter brem say wa bre di ko do yentiti entem na mizumi nyama sungi because wo de ono obi kwa nete na be ma niti mu ye no mu fi so that begu ma me no ase afeso ma nyame fra o mani kwan fa so Lumba mo twiti ma me nya na o lete then na wo sa so mo go timi release sa lete adwun be no wutiri say the nim di already catch an ba sa lete na why na ni sika de what me kepu ni sika won o ada won ni sika metubu abon ke bia na wo bank ana then na why na kuta da access no to who e do one no otimi e ma sa lete no ba out how the agency be a prepare the because ye timi nkasa so masia e no ma ekoso no bro Nyankopon te ho hwe ni pasa house Nyankopon ho ampa so nta du me bi o mo ya ma wiase pasa to ko access Nyankopon kwa bi ni wiase bi asa wana do pe bi ba wiase asa bi pa so ro pakuta ko ma papa so upie wo pie ni pa bi num ni no ma bi abetete ma wiase no kwase uti kwase usuro una kwase wo save yourself because wo di pa na wo dwene pa no benya kasa na obi adwene but be se sa na obi adwene hade we eye Ghana fo wiase na nka no kwa na Ghana na nka no kwa na se wiase ade we clear sese clear in the sense bi di hia u family hia na me nhwe de eku no afi me wi a me hye bi date na bu shapanu ta machi nye nyina hye date bu shapanu no me nyene ho o bu se nya account for mamre se abu shapanu na kire na bi da we se di kan kire mu da okay e ma wo fie e ma tan wo fie e de my merewa e na be tena se na bu shapanu o ma cheche se hye nyina yie no se de bu shafo nyina kasa ama obi ate ne ho asese sei na ye ne bebo anya na bu shapanu za wo be tia tumu a waka e bia osusu wo no ma bia de be kan e bia kwa mo fam ye fa kwa di akire kakra bi susu man frefre gofo bi sei utika za bu shapanu kwa de o pe dia o pe no una wu di pa na abo ado hu ne se na wo yeso a abusuafo nyina aso no omo ti omo sa sa da be ka se wo ni do meja go bi ani mo beginning na kasa kwa no nyina ya se ko sa wa pe no ni okay so bu shapanu kwa first interview okay after the to kwasi ye nyina wo hwe the immediate family ni extend na nyina no obi asa ko sa wa die wa soma busua no ko ba kwa de ka ko le batitiru bi a ya no fi se disikenti na odina chinti no abusuafo no kwati taw won ko mon pe wa se bo ne ko ba ne se na ma mu we de mu nyina ko do because of no wa ya bu busua no
Say that Lumba and Abby Waba could be a oh you also a say one will name no ya no take up. Boko estana na even Faustina mu nyina. O se na mu no dia ko so sika sa o. No for snuff so. Why do my dini sika sa? Oh sure. I'm telling you. One there na say of photo at the beginning so we if you nyina ko nyina na o ma odo ni face because there was a time Papa she could have kind no correct. Or friend Papa she by no evangelism waka. And there was who no social media no so. No ya o hear Papa she number. No friend ya was ya. They said baby your brother need dey ko ye kura o. Or na ye or the danger ko save no my. The ban say na audience some of ban say na all of a sudden Africa am say one for still or align it with e ban say all of a sudden obuso beni kwa changing again. Now changing wa gina kwa say ka the unity bomb you them. I could take size. And some of the cancer will say oboso mienu na be. And okaso mienu na be no. Later now we declare usia okasa mu say I favor them on one side. On the contract note no bia so ni mo organ ha. Bia be kan okre. E ko airtime kwa akora na ya wale no. What's a court actually say awa? Ya wale no evident be no be ko ye. The court say ya wale ni fie die. E fie die no. Ya time ye obnumba wale oba fie ni. Yeah. Akwa no wade ofie. Akwa no wade ofie ntime anya brempoma wase. Brempoma nya we. Na for school bi. O wa he ko yin fa bi. Say who's your point kan say. Won si o ba bia o. No mami mu for si mu fie o kwa ya pam no. O timi ko fie no hulumba. Oh sure. I'm telling you. O kwa for na be 10 April. Papa si kwa be kan say ono kwa o to say. Ba bia ni ga no ko ho no. Omo krepo lumba o. I am telling you, Lumba no, to be Lumba was not having access of the family anymore or just a phone call. Sometimes you go feel kind of fra of a boku crack. Or say that I'm afraid to be an old application on you. My friend will be also custody. Say be are busy now. Go in the business send me what fat. Okay, no more there. This is bank one. I'm off and quite old man and the crowd. It was off and quite from no down from because you're great. Yeah. And it was keeping on calling every time. Yeah, on any panel, no giant. Gave me make his statement and say, "What's this house?" And Lumba who no buy a sober one. Over Fabia, no be a pick also no, but Lumba baby one was ah. Some guy was me from Biafra. Ah, Miss Padi so fine. Same thing. Papa is so fine. We so refuse. Or try to transfer Pumi man upon. I'm a what is a papa or have a panel or what we do as you. Wow, yes, wow. Oh, I'm a dear Papa. She now become. Say, Poma, for seeing a friend or no dress or so just circle. I don't foresee anything make I want them. And so about your chance, Uncle Phil. I'm telling you, baby man, it die as a okay. Oh, channel. And you know, and I'll hear you get into some no corner chassis crano. Somebody like a few was nigga. Rose gold coffee or Rose gold coffee or. Oh, on this boy, you know, boy, the cocky can send me. The old man, I be here who are. I feel something about Obiamo tape no tea. Oh, Paya tape no more muti. Oh, yes, Rose goes what you want to so the feels was the other so attack Obia. Oh, now you're fame, no, don't teach you now in the business. This cane now. I don't go say skin or Ghana. Oh, the women face fat. Mr. One day, Michelle come. And the Michelle come one day, the cup office. I first was in the get to me now. It will come to a time. I saw the patch out, but not what's Senko for the Brady. What's Senko for the Numa? What's Senko for the Busia? I be sick for 5 fan sound to a time will come. Because the ice at our leader, you now, no. I saw no one is at our biggest fan. There was time I shot our sign, let me show you sign Guinness. Dilby, Mamma, yeah, billboard Kisibi, or the cancer Satawala, we crowd with the billboard or so. Near Ghana, the empire, Maya say. Then they come for pa Satawali Lancha Papa, South Terminal stage. Abiku Santana, this girl was one of the men who were against. And then Satawali went to 20 minutes. Satawala be any fun. Same thing, same crime despite here. Gay way so just see the so the dinner time poto we kind of only name poto loto and ungratefulness oh aside be my father say woto if you actually na asemi buy
because of Washington Kosa company to know. It's all the be on standing for. I start take a legal for some question yourself. Sa case in the city that you know. He was the first person attacking Rose Gold. Rose Gold no. So what you want so for pendada to now. I do have no the person na. Ke kan sem. Akosa se wa bra no. Ma mu ntimo hunu mobo. Akosa se wa nyam mobo. Akosa se wa nyam mobo. Ti ko no tena ase. Aba afo no hihye adwuma no. Yempe kofo bi kofo jam no kodi maami achi. In that time Trinidad na so maami achi. Kevitela wunko de no first time gwa Kevitela na Trinidad na setima ye ba. With the issue. Olaho. Kum chacha yi kwa no maami afa. Kum chacha yi no maami afa. Objective. Okay, no your maami afa. Abusapani kotata no old man na agese san. Se ni nyina kaba adwuma na. Ye wo media phobia no mokumase ha. Me pese me body. Adwuma yi start ye nyina no mnya wo maami afa. Ebi kwa kodi adansi kumu nyina data. So no nyina wo maami afa. Ebi no kwa chelu banyum ama odofa che yi obi chire mu kwa suin. Kwa na lumba de pa kwhwa se wa chew. Ewi echi no nyina akose se o man mo kofo betake wo mo. Ama mo ye so mo ye ya ye nyina nutra. Uso what take side am for ya bambi wa for mo nyina akota ta be drum ebi kwa na. Ye bolu madwo na maami di wo mu kwa du ho no wasese di. Ye nyame ni ye dia ana me kasim bi. Kasim we ha. Me ba be kasim bi asiso. Okay. Ene me kasim ti ni. Ewi ase wo no obi abebu na kontan wo. Emfa wo ni adwuma wo ye. De wo ya atie nipa. Na de wo ya abo nipa. The media space no. Omo wo kasa bi say they can make you or make you. Or make you for what? Ana busa wo. Wa from omo no. Politician na asem ba attack you. I investigation appeal for that for be there attack you. Musician crowd in bobo because I mean so you feeling security around the musicians no. But the musicians na the mamo. I'm the munuma mama so project. But musicians dey be jina pempem bi ase na person ka one nka wa. E be musician ko nya no ma bi na nsa nka de no so nya bi pe. Then na break up any enmity bi aba. And say kwa kokrasi Kimpaluta dey mentimi chirimu ya DJ bia wo ye dede cause Kimpaluta so abo Kimpaluta won so boa Kimpaluta bi be we expect say bia Kimpaluta en wada ko nchim half the bitterness no de jina me ba na boxers football squad en kan but omumudum bi nya asemwa because of me omo hu ntino da bia so me kasa or that musicians ni na unya ta me kan won sem to mu bi nya asem dia na asem na bia also must be my because they want to secret they won't do it because they feel themselves so they are one. Nemo who was some banana be told mu a o me so say they akokọ so abebe no akokọ so abebe wasem be told mu a na wonyo mu favorite was case by ma me na me your favorite come say ma me dey no people love them a woman with organics and the media no so no your trends I know organic. It me trend it me create in the media space, you know. As I say, I don't want to say bad news sell. If that good news you near me sell, no. Then we go for the bar side. The bar side is to influence with that money and make it. If the cabano, if you do man nipa o sick masia, or by your side money na. Well, this will be the buy a influencing media. Radio talk. Yeah, some about be honest, they will sit here. Radio talk. Oh God, that people now the back of Akosia Sewa. I was okay, oh yeah. Oh, you were focused as well. You know, we old videos. Okay. You old videos. Me person my body, they know themselves. Okay. And I mean, okay. They know themselves. All of a sudden, let's people are switching. And the radio, it didn't look the Musana. I just said that you know what was out Taizé. Didn't something about him for no Taizé. I don't care. I don't know. Would this second what you may develop? A tiny bitterness busy. I don't want to pay me. All of a sudden. Now the woman ya me and the cry interview I may buy in hear me party say. Okay. Me and young kumba. Okay. Ah, we all buy nibi. I am your boy by Japan in a wooby. Now no young kumba nya sema unfe issue no. Now young kumba na ma de nya me abama no. We did dinner come. Yeah, so Utimidi oba o yonko ba tem de na se anya me abo e de ama na saase no
I na sa nipa na be ma na so do no ntia wo protect sa be ma na wo ka ye protect legacy I na no didi na wo na no didi be ma na be ka kire wo say sa oba na se na bo wana I'm making point. There's never been anywhere me will be or support to wa bia affordable ni to di na tem di na say and then who tan tan di na tem da I say na be so ka or pray Ghana the man for friend or pray Ghana so much as or pray say no so bia na oh da be your kasa o atemdi be atemdi dey but in the sense of atemdi dey obeko too fast say e dey obi ase me kwa me ye bema me ye bema kwa me do nyame wo say me kakwa mu yemudu me matima de bema we kwa di watama agro yeah and say bema yeah bema kwa ye kwetimi di ho atem e di agro oba kwa timi ka bema bibi ono ko ka tia me yonko ba sa oba bibia because e ho du e ho ye bosom e ho ne nyina free e ho ne da so didi na me nye ye na ma bi in this case ye timi afa ma me akosu asewa a bema ne na wo miensa o na kan ne ho do mo a no ho na mo no na ko hu aye a de no wo bitua wo your ma because that ya bi your first was nigga even there's one girl bi and as uncle for so nyina no o ma da ja be da bontene da ama mo ni magu accident o mpe so mo di o bia be nyina muske no mo di form sa se nye nko an ikuta sa ani guase no with no issue nipa ni nya asem da with no base nipa no kwa kasa ho da ni kura asem na aba and open the right now also do ni kuru na open ni kuru na asem a na oni kuru no no man ni kuru be ye kuru na wodi hu no o bodo ni kuru na che onipa na ono man be ye nipa now di na go down to earth oni dey pay am me yakom a okra wakanda mimi eyemanim guase me eye den o se mo platform bi o so am because man for comment section asia girl bi be didi asantefo atem e ma me say me so me na etwe ono be wa oba na me na etwe no sebe me fa na sidi na tefu timi de me ma me asidi bate timi ba me ase ma be twa say to wo de mu wase o yonko ba do yonko ba be mama me ame kwa no me ko tuma ka say ka so wase me nim ka ara wo ba wo yusu ade a wo bi e de didi wo yonko be ma atem atwa se no be pa chew me si me na face me ana wo face ma me ko bituma ka say bia ma me ho tan bara wo do ma me ase no de wo bi no de oba wo tua bi ba me no su ku tua bi aye no ma de ade o se kwa no enti na lumba nyu na no me kire mu a wanfa meto ye me ya no e ma bo nsole dia o some sometimes dia o enemies their own enemies yeah enti we dey say me after so say odi dia santefo nyina tem da odi ya tem ba so no aka say santefo nyina gogo jina ke baluta chi ni promoto no e dia no enti nipa we inconsistency ene asese ofa no say o se me ya de be ye mo ya nko no su jese ku sa wa do be me na nia mata na ni sa ku sa obi fa sa so enti I'm going say na o de ade be to a legal wife no mo ma nya emotion wo me na se me amfa me ho me hwe na de kwa case by ku sa time no call rise na ya kwa bo so ayera na ne magu ase wakota o say e ya no sabam na ye me wasa no mpo na ye release sa document yin na man be declare ko that tell ka ba na me kana ye po bi o sa dirty works no that document you be on one investigation okonya enye bi obi na na politics ye obi etimi you for that dirty works no e yase o mi ne brother suro wiase na anything can be possible you want to release document I don't could first of I'm on not to kade bu shopeni no e be che na first of the be can declare bu shopeni say o pa na say o kan ya ye no ye be ye I said that's it na say bu shopeni wo ye na o be ma ye na ye on in kasa 20 years ye na wa bo na ma si abrabo mu a o ba no ko ye so ye o so wo fa ase no so e la ba san ko no so bo na koma na on ti no ba bi ase na mo cheche no ma si yi na bi wa ye better kana they have to go that extent for somebody to insult the woman to grant for be gina bobosa woman abase wa fa wodi so wa ye adwuma ni na salonka nti de me kan say na masem wom I'm right so yen say am say ko so kwame di nkampo
doctor eso so ko be nka wo de fie ho num nyina the media space wo nyina oni momo ya sa de nyina na omu sa gofo so nya no o ma say yas bo say ya na ya organize ni ye they didn't even attend am to extend ko baba kuti ka say o fight papa shi akofo bi abetal program so ma medicine papa shi o wie na wasa aka say oba na say number legacy o wie na waka say obisa say abusapani na o is abusapani ya da no FM on the cancer oh media space here oh that be media okay maka no ba bi timpa ko dim do ka e mo ko farmer mama e be twitwa ntro fa to papa shi so oba na man yi kana sami papa shi ko to akwa na wo ba ko oh that so man na be just akwa na young girl teenager ni na ba shi be fa no da ne ye ke su no wo ba ko papa shi ko asare ne ko wutu class a hwe ne ba no mano na papa shi ko hwe ne chain ba e se de lumba hwe okupon kwa chain ba okupon ya ko sa wa be ni o oh okay banyo ni lumba eso ni nyum ya robodi ni o okupon kwa obi ahu no obi agro hu no on do tell ma me na chi da bia wow okupon na lumba bo di wo nyum okupon ya na ba no ma na no osum ne papa o don papa no ti lumba adopt no oh okay do you ai makaka no kwa no wa mo ne mabo si da na ka di no but okupon ne me manyina ai okupon ne me manyina okupon ya ko sa se wa ba ya ko sa wa oh America we dusted wow we billionaire okay okupon ya dusted fucking dusted akosa sa wanyamia sira no mamu we free wiase pa asa na lumba be wu aga be ya papa ko free wiase asa na lumba be wu a nkana yiye be tan kana yiye be tan ne mami wo and ma at that time the asama to was for poison papa for 10 years lumba so nyan clear na clear no na if that dey no kwa lumba be clear no kwa mpo na nya onu ti na lumba be clear all the kaka sase na o be da ayi papa ne conference aí Mr. Iti akono dabi oh forget the name na chumbere ma to so be sha say hey akami nyum ba ko pe ase man ka kwa na ko be me ya pa na chumbere ma to anka go sha wa first ana me yare ye no agofo se as ai ana me yare ye no me smana code ma me no bo ne madam ni din mama champion kwa na be fa me call hospital na agofo se me yere akosia se wa ana mama duro mama nom akosia sawa ontimi nye sada wode da class also kosia sawa me yere amati me da ma wane no kosia sawa ontimi nye sada tika kosia sawa na kodina se mba de ko be gina kwa alighting mo ba wi na no de pem one e da kosia sawa ko for dia smart to so a kosia we de nti sa we de fa cheme na da sande sa na etie yeah no aka de nyum to na keke because that time no was a boy she dem madu se minum bawu ti no ne na be hia mi na gidi na da ma mi free play mo si ya ni hu no a o move si a o ye say na ma me no akoma drop it on akoma mu pay enfiri mo so biam ma mi wo ku ni pakura me gina na chi wow ko so wa e ma o yasi o by o ma ni o ma was sadia yatin na dia o mo kan dia se be nipa be nya ma me say no si bu alum ba bi o ma ba ma ko mo dia chi no ko fo bi o ma frefre me ma mi chi ayi na oti ayi asaman this year or America agwa asaman ti o ko ano o relate oba ko se wa ni da ke di mu kakra okay se me so me relation kakra bi so asaman kakra okay ha na oti America me chi awo na kura kan se o se go fo bi o Germany afrefre no bi America ono kwa aka o se ada ne nsa be so ma mi ni sa simpe no oda ni hira ai se ma ni bi kwa etwen se ma me no entra se ohima na da bia no mu pempai ba o baba na ma me nsa to so ba ya mo ko fo bi kwa increasing the levels how he be do baby kwa no they worship that woman wow and all that storms no ya tem di die ni wa wani nyina no that people will go back and reverse and come to the woman and apologize. Woman apologizes for fire home. My man, you are being worse pains than what you people are doing, you know. Can go to Kwana can shirt. Yachichen no rare. Time I know say go no madro no. Wano. Ada onya ne fa wo de ni ada lumba be santi no. Na musika lumba o 17 when lumba buy no komra. That time na lumba to na o ye me cases him name no. No grandma me dey. Grandma me dey. O dey. O cases him name me o na ye me my so go.
Atana boys no kwana say damai won si jama na ma yezogo jama na me Jesus mi dey Jesus mi dey na ma boss na say kuti aso say kum ene nyum na bu ni latest abos yo bobo na say kwa no wo ko say wasa bread su as na time wo say ko say saro say eba na mi hia wodo no na mi ti ohiam okay so dey we say boss won be ko okay many usuon kan yo pa mi say una za no ya ebra mi hia my dia no na mi ti ohiam so dey we say me boss say nko na odi be ko odo dia ko mapa eni die eni bia ko ye ke wo ni mi nanti yo odo sa hye me bo say abo ne pepo kwa ye nti odi no twitwirisie ti me ye ma me yire mfi no tene twede empo da woroma akra beto me sam dia me ne odo nko na be die ni mo nipa bia ni bia da o me ne odo na be ko mi nyan no ye ya kwa samadu ye ni odo be ko mi odo wego baba brakatuwe mi mandie tia afidi o say in a few moments adaya me ma yezo go ini me sisi ma yezo go adija ja me krisis mi dey bitu ana kusa se waso to wase me do fo dada mi o dada mi o do fo jima re wa jijimia kokume ayasebo me do fo na tie aya nye siganto ye ho afa na dum nyam ya do ba saka kakra be die na so do fo ayi mi mu asisa ya ba mu ade ami hu ni se do fo yi na ni ntomanim osi mi tiri nyanti visa wa ware ni ache na so wa ya onye siganto no afa ni ami ada roma kakra be di nsema osi mi nko visa ebi na ne nsa kan impo biti boni nti na sa free ne nsa wan wi asim to fo jama rewa wi asimu lumba jakosi asewa rewa ojeje no kuku no ayasebo eti obi ni sese ayama do fo dada mi dada mi o be ni dada mi me do fo jama rewa ojeje no kuku no ko jasa wa kafra wate okay. This is here a year no. I mean, right. And the other faction, which immediate family chairs on the 14th March on there. Is here a rough from January when they second January. Sebeba Swa, as I come back 2 months. I want to say, or take also to say, I'm not supporting March, and I said, yeah, with a prayer, you see a video of Yanaka. Yeah, the masses of Ghanaians in Ankasano, I enjoy you. Kaya mo ye wi and UTV go on demand debate here. So we try live TV on my bless. Abrabi. Ka say pai the natural base athletes are they. Azo mu try say technical and try no. Ka da o try wi o try. O mo kan say show go mu try wi o mo try mu debate. Say fa won bi o say kwa me na koye donations bi no no bi o fa live go wi o say better o di. Eje ye no say go mu debate. Why? Because o mo pa no mu say mo abusha penny power. Do man no boss. So why say power na mo ni magu ase. The life no much no. But I mean can entertainment na mo ma mo kwan mo betena ho. Okay. E ma anybody team betena say abusa pen no power. Afi no asa be je be say twa no sa be ka say abusa pen anya yiri. Into the crowd say let's kama show. As a spiritual kama na kasa so beba. Wow. Oh yeah, do be go be no na betwa. Me that's my belief. Me say me sum bi ani. Okay. Me Roman me Pentecost ni me kame kwa so da me Roman na kame ko. Okay. Ana one brand dem tim to fa one once bi. Because Roman wo si asori nya dia, Roman nya dia ka asori bi anya. Me tell this nya bad ana. Na wo je say awo ba hire baba na ba ka say Roman nya, Roman me to Christianity ama. Wonu to kwa Roman fo be kon ya ansa na. Omutimi penetrate this wo le ne ba Africa wo be hu bi. What I say? Enti mi kamo so kwa de ho de kwa be hwe wo kra so mi angezi wo. Okay. Na mmomu ade ba kwa me gensi wo wiase papa ne bone. The only thing that differentiates man and man, okay, is papa and bone. I see the only thing that differentiates the oba ne bema. E aboje se no for. Oh, aboje se no for. Bema nya aboje sa namba. Na ko jicha no ba se ko anya bintra. Gama ga musu nya no fu ye nka ga mu ye ka musu ko jicha.
ni ge no mu no fo mam na ka mo twetwe abɔ gye mai kanya bad on ti no on the more serious note no aye no wasem on the more serious note o hwa na kan say there's a few people be na hajake system no against the masses. When the masses propose to cry, na few people so mo na agena don't be so the kwado the ko say the lumba ye ko okay the masses wanted the year to be properly structured in that time na kema a year no was not in some of the baho ya kwa be kan one na be dream say Japani nya but stress happen but they obi any mistake abu Japani no o ko take side o do broni ho say ho na de kene saka se mo ya bu Japani ka ko se wa e san kete man go say wa also what take size we say o do broni ho also what no start o mo say ba me na o dia ko say wa chi so mo nyina hu no bu ku fi bu Japani jare o ye no okay no am pass wo ye mu hu e ka ko say wa de gara sam kan so no o kan sa ko say wa de na sam kan ye din o no kwa kan de ba na ko say wa sam be ye din because of who kan wo ka wa fa na beti just I want me ko say wa me share da me share kwa da fa me ho me hu ni da jama sam okay but the wiase ete no oni bia sam na kama na Yakobon hu so ni papa o wa wasam de ko wasam ma ho a e no ma asa wa abu na oni e no ma but obi bu no ani mu ya ba eti ayi okay asem bi we the ma we no be de bazuma na se Yakobon ni shira no o so no ko ba bi no so obi bu obi na nipa no odi bim no nipa ni sisi no a o ji san tokwa no ko bu nipa no to ja ring mu a na gwen se nipa no wa bu obi ana o be bu atuaka okay wow it makes sense it makes sense ana abu oni dua bia so nyame na pa no ana hu tokwa ko nyame nku bi no no kofo be Yakobon be yin kofo bi from nowhere wo de kofo ko mama me no enyo wonwompo enwonwa asa kofo no no uti say mama na di for cry esi ebu mama no for cry mo say no so you never give up and now cut him legal wife boy aye no say ba so biem emra so fro I was say ba say me go lumba ye asa o de won si me ti me go me de me so lumba ma to no ma to tie ni ma to a cheche ni nyumo cheche ni nyumo kwasa nyumo ya me kan sade anchimia anuma ewre ni pa de ogana na o eso mo no mo cheche lumba nyumu no omo cheche lumba nyumu no sa nyumu no omo jagu cheche omo no mo ya tutu lumba nyumu to bi enye nuru ho anuma omo ko mo patron zei omo be franchise gizei na nyumu ya yeso ko si obi e ma fo kwa na no ayi amachi de show no kwa so obi di full stage o uhe amaka dunya ye hwa nyumu no mu nsem no uche sa nyumu nsem kwa wi o saka ko sese wa bi no tim ka ko so ka ko sese wa nsem wow sa nyumu no sade anchimia ai so hye Yakobon na o kan ho asem ba bia ayi awre kokura se na no me kirem bia ayi awre kokura ne se oba be kwa ne be ye se dukun be dan mansan dia da bia no na nkofo manso awo zata na awo so dia ko se wapa o do sesu no mo ma me no kwa me ensa ne bono bono do mko adwuma wow I'm telling you enkura me ensa sa ba ko bono fo ano no kuta we sa na ka bi kuta we sa o do mko school mansa ko fa bus awo mu no kwa ono so abesena kwa adwuma that time na papa so wa ha o be sa to nuo abuso bone kwa be ka say na no kwa ko se na no che de ka say so o de chance eduru aba o so ko kan interview bi aba mo kwa akoje eso be wi achi no mu jina so wo fa eduru bi amre chance da secretary bi ko eba the passport ko eba a number of time a no ba Ghana ana onya access to papa no mama ko sha se wa ba Ghana I'm telling you na onya access to that room that one mo ko se ba bi no o cho say is le god dem ma no ba o now there's a time kwa so small odobro ni kwa ko e ko siesie fi wa odobro ni nyem aka be ma me dono no a me ne tie na aka wa sebe me ma ba Ghana na wasoma ne mpra a onyem aba me ho na ka oba bi an poison oya ba na yere foforo se ko tie oya yere tie oh bra ya ma mo nyesa ya ma mo nya bia se ka media for asem ya yo okay ya ma mo nyesa I no da o clear se be kan se ko court be court you asmo e so me no court di e da be da wiase me information ko court wiase bi mo na fi wiase yo wow minim da dia minim da chia asem dia bi de minim
menya ne de me pay me papa menya me coming from asem ti court da go de court nya go bona to odi asem no na go po I for judgment me ready pana mo bose be ready for the team oni pana ti ho every nipa bi o ya bibi man bi abro check o na fraka ya influence with money sika kata no e kata ye kra to obi o nya bibia ga beta ne fe ne get me ko cause e ho adwuma be bada achi sai sika no me ba Ghana akra adwuma bia onya kwanya hu that ne maami wu ye oba yiye 2018 akoda atanta he ho akofo kwa kotake no akofo kwa kotake maami no o wia no na papa so she baby aw se ka oba na akoda ne nche protect no at least kwa kama ne security oba dan akra yiye nyina no sebe no say kwa me despo frel oba ye no ibi ebe se odo kwa ka so frel kwa na that's the beginning kwa na kwa ni kan frel no man yapo eso enam papa ba mi so kwa na papa influence papa de nyono ma wo oh ti boss e de no de me de se mo toto so bebere o Ghana mi de mi nka se no kre me mom sabe one ma mi asem ye ba ye de me mom bia ayi no papa na cafe na ho se keke no ye okay papa no tu fi se ye we na obetima ka se so ma na obeba pa enti ada one ni si akoyi ko man so ni ho ayenya yi okay enti wo so atwe wa firi mu a akane kwase ka osi ase eso hunu se empanyufo akesefo e ko ye ni nyina bi no eni kwa so mo kwa ma me that's ko wa yi do fo ko we se do fo ko yi se ne ana do fo ko yi kwa na yi no ayi atake division wasa bi owo wan hwe division mo hwe lumba na o mo don ntina ada ko mu go wufuru bi efura di ba so do ko be ni obi esi wu aye ko be woni achi ai na mo ba mo se to amam na to kina market simple ye da no obi akoye na ni achi Sada musa pa nche se drama wa ye wonu do nti no don be se mo ye tutu se ye de ko so ye no kra don be se ye che se ye no ma ye different ye ni de ko so ana there's so many drama ni pa no kwa se bi se no ye se ko se na e bi se ko tu amra wa ha e ko ye se wa obi se 6 ye be na sa di France abeto a ye wu nanim adi lazy ye se lazy na ma hwe bo mo hwe che se lazy katana how no akato o ka no he o ma na kwa di ada wato no makaka graba ni so makaka go de anwuma ye da so bo ko ma ni so na do tro ma mo ni panim ni pa do nyina wu mo fa sa leta no meto watimi ayi ko so sa wale to tro be so de be jana wale abeto abontina ana sa leta no tro se owu ayen kase wo nyimba gana fo nyina ne re ese busia pa fam na abontina ye de okay watimi ayi awale marriage awo tro so ogu awale abeto abontina dia ana onipa ni wu ya oye no wo say mamo mu nya ni say mu sie no ha mu sie na de wo fa beto abontina ye se bia na ye private na ne de na ye private so obi ni ya wale nti se kokko mu ade kwa awo jama oba no jama be ma no pe how did that thing have to lead to the way about the amfa no so mara ama yeso wa ba ko se wa kwa so toilet ya lumba toilet de ko pa ataw be de o ma fa mo ya se mo head baboni fo so be di uboni wo wiase awo wa ba kuma no waka enesi ami hye wa ya yi ko to ade ba o fe di be uma bibi ewu a me ba nya mani ya gise me di be hye me ni die ni o no ko hye obi na za se wiase na timu no me mum de me so me passionate o oh yes very me emotional me very passionate ana akoma so many part do eti eno market bi de betimi ade kiti bi ade go wo ntimi nye eti se me kase me di ade achi a o me trust ko achi ansa na ma tre ato me boase na ma hwehwe mu ansa na metu na mo me ko shasa wa me satika ni se ma mi so we your comment section be sure pa obi e bo abaso di ad ma mi di phone na ma mi ya yeta na ji nke masa ona o de go for so ta ma mi achi so credible people important people positive people sha mema ya no beka edi me be chem sa legal wife no eno na mi chire mu okay na ya wie okay omo mi anti e ho asese legal wife no it has come to stay okay na e be de say futu am de bom say omo na legal wives with highly responsibility but not for the men to take their kindness to be their weakness. Okay. So they do maybe they should voice out, not in a disrespectful way. Okay. In a kind of displeasure, things that you don't
access oni nipa ne nya adwene na o me nya we say legal wives ne time me ko hwe se wa chi but enye legal wives so nko a what can legal wife dia me be ma say me wife but any legal men so a almost we much high responsible almost time me na chi na mo time me na chi kase pa no what na me sha so ma ah you move na me time na me sha mo so na me sha ko say all the way ko sha for life that's it for ko sha wa wow okay eti no mo twam grand or what oh yeah o mo nim so ma hwe o mo nim say to kopa so ne ko mo nyina bo ma me na ba so na ye wo kofo bi so ha e bi kwa wale ko mo wale but o mo so hwe the aspect of my no contribution in even our entertainment sector to produce Lumba inspire Papashi inspired Oforian Bonsa ama despite me na ko through music na spark of your no de no mudi aside na Lumba the champion so bar out actually aside Lumba na kasa bomb out ama Lumba baba bia be performing na akwa na ma mini ni nachi ntata o sikojo koye wadwuma to no say onenam conformance so the biolo ama maybe kwa na makoko kuma ntebe kan legacy night omde Lumba ba show na Lumba perform Lumba say so ma na yere anya ba bia na pese na yere tena no pepe man for ba na tena on pepe wow o ka for ba na ba so ko for ba na ba na camera mfa no ba na yakupod na sie afi na me yi na pie ko sha so bia no onim no it's a dim ba di enim se ma no di ko di pass di pass na hunya edu wo be di ko sha so wa se na wo tan a the sunsun no inner beauty we are talking about inner beauty oh na outside beauty near ka oh our very there our very check oh then the bible crack also why na da o fa yahu there obo so right no begin aye yeah boss so dey ka virtuous woman ne the first to because obi wale ne ye fon kwa me boa okay obi wale ne ye fon kwa acha say woman be e fa wa anyame fa ne krasi mi sata so won ye no very short very intelligent very strong woman no person bringing it down that woman is great who can say bisata ye na say no ya or kind tribute na no distribute to just hey I see so many faces here and I'm laughing munyina mo se me kunu gay ikunu your convoy no munyina ma betara wo former vice president great woman as you look at her o se na say Lumba case ba nja ma se kodentwi ko ba bia na mama rock de na chi o ko se rock da bi odi kura chi say mama Mary so asha ase nti de foto mama Mary dey wan ai ana no kun koma yi amachi dede oh okay ni di ni kwa na me so ayi ni di na escape mi nana we dey fache mi nana o kire dom okay nana o kire dom nana piao nana piao oh omu nyina yiro masate edina mo kase se Lumba do bo ni ko stage akoso asha wa na nempe akoso asha start stage na odobo ni amenya sa position na nche enti akoso odobo ni ena me kase me kire ne nyina ontie mi nta do da ba betasem akoso asha wa na ama na bene omu nyina titi bia di enti ya me be hu ni mo bona one day bi sebe anya nu afre ma me no ona ma me na kasa na koma to ye mu a the faster the better okay because we be room obi nkeka na me se Yakobon say o ma pepepe yo na no na temu ni nipa na ma me ni nya justice okay na de ma me ni sa be kan bia no ye mfa nya wo foundation e be ko ba bi kwade a me nam kopa so wade wo de cha e se se obi ejicha wo saje to mo ka se ma me ni nya ma ne ka ma me ye nya ma ne ka ma me na ko se waka so ja ma na ka kwa ye ntwe mo do fight mo ntiase ye ntiase ai onye me fa ma nyanka ye nti nyanka school ma ne nti e ma ne onye ma ahyenso me beto ma bebre mi bu ma rough to Lumba na kanya mi hira ma o kan nyina wo so de hedi asi mi bu ma rough de mana mo je mi Lumba se nyami hira ma na mo asa de modeja edi mu hotem a esem a mi bu ma rough na mi wi asa bu we die ma mi beto ya na chere so mo apart from me ma me ni mi nua ma no no ene mabusuamu ma ne bi no no e ba outsider
choose akosa sewa and Lady Julia. Or here Lady Julia. Her Highness. Her Highness, I am teacher now. Lady Julia so about Juma. About Juma. Lady Julia about Juma papa. As on the nation na imasi akubi. On the nation bibia mu dina man na ma chair no. Do you have to be fan club with that or no? I want to cut out. Bibia, I know sa he. Ni nua ba so. Do to me no e ma pia. Aun ti o ma ni o ma. Okay. Oba bia no e wade we bi. Ana ba ma bia ko ho a obetima release. Okay. Wa ti mi anfa ne ba wetin ne ba bia ya ma ho ato. Na momu ni oba bia na wa akoma pa ne agene pa. E de ta ba ma ti ma na be ni patitiri. Attaché. Every successful man biano, there's a positive woman, a case woman behind. The Bama Okoto Bansem. No Banet Miaka Bema be great. Now we your body per more brow no demand for the right. It's the right. Because Musi Wale Odobunia, only part of you. I could do my purchase or work with me while or bar for Marco Sassaman here. You can understand I'm getting away. Yet who right ben abema no so was a just go wale bema for no look out here. How do you think I'm some sisima if you won't go far bema kwa because I will never defile her matrimonial home. Okay. She will never do that. Say the woman is bulumba wrong. Obuna mako wo malumba kwa atnase. Na lumba wo na mame no na me yi mame na pia. Ye o mama bi wo ha sebe. O ma wale enko yi ntumu bi say oba bi na wale okuta wale akoma bone e so mo yire no. Ti no mu pa ko sase wasem no. Okay. Mama ni bi wo ma wale aye poto. O yire nya ko sase wa na nye. Okay. O yire nya deal with your wife and leave ko sase wa alone. Na sa o yire nya na wo so gobi kwa so to no yire ye wo twe mpra so wo ba bi. Eti mpra twe na ba ye wo denti no. Wo ko so odobo ni so. Ana ma ni bi so a o ma wale na o mo da so ta odobo ni achi no. Be sere so mu kunu no odobo ni fo ni bi mra ho. Odo bi obi ba me ba. Odobo ni fo bi mra ho. Odo mami ye wo side chicks a omo me bo baba so omo low level. Odi se be ma wo kunu e ba wo yire. Odi bu ma be ma na yire. On kontra. Because onye kunu bi nwale na ho chire nti. To be oba tanu kaka no fo didi. Side chick here ni wa be ma be wo ma be so aba. That's how we take over. Or bro side chicks. That's how we take over. We are watching so take over. And I said me by across you and the other show. And the other show so take over. And then to me be pana. Baba we need to penny we wa. O matini dia aji obi efura boso. Abuja penny na aji funa boso. No be so one. Ah, brother. That if you organize you go see no if you run it. If you surprise by look if you want it. Odobo net. They say if you want it so. Send here adansi bi no. Aha, na say abeka ho. Ah, some way to be the other. I said way to say. It is if you kwa abeka ho na sa aga TV wa. On ka ho na furu na godi ho. No na be ekuna. Ah, ho so wonye ekuna o ni lumanya nya wale o. Ti e da so wale. Ye da so wale. Ye ni lumanya nya wale. Me wo do na be ko. Ni nya no. Ye wo kwa sama do. Ye this lumba di na ja sa no ko sasa wa. Akra to ne yam. Lumba me ja no. Won sole no me ja ko sasa wa. O ma ko sasa wa be ni kuna. No nya no. Na ko sasa wa nya no so nye sa ga na ha. Lumba abose ne etwetwa ma so. Ene mu nu mu phones. Mu nu mu ma mu so mo phone. Wo so ye na ye ba. Okay. Wo so ye na ko sasa wa se mo ba. Mu ba mu ni na tem enkosi de he. Ko Yesu Kristo go ba wiase go amu di na tem. Sabe. Ayine kakraka o wiase kwa de som bo otu no kwa magana fo. Kura som Ghana kura no. Mutiminya chiame kwa kasetia. Enya nwanwa. Chiame kwa munya kasetia. Enya nwanwa. Ko afresh ne ge wonya go kasa kwa mani tia chiame da. Ese no de na ho kan sanchasem. Ama no be gina o ka bi mo obi o do ka bi ho. O ka bi ho wiase be kasa santefo e ge ka ki balu je go time. What kind of double standard woman be you are? And I'm a at time will come, this girl will come and apologize. You are psychophobic, no man. The person the better no. Wow. Okay, a time will come. You know, or the also saying, I mean, call me there. Okay. Me you call the effort. May you so near the onion room and you know me jacos or something. I mean, Waleno.
Me wale le do timi wale wan ya kwansa mae ani enya na wale o timi wale enya na wale onye kura me enya na wale o timi as who say odipa bi o Ghana ha omo ay ka do twen se ma me akoso se wale o fa yakoko opa na ha kwame di nka no doctor nya me de di ka ko kan wa hu ka do ne obo budget so oyo obi an timi an kanta Lavisi was there, one of the greatest guys. I'm telling you, greatest medium personality on Pobi should have come here. I said, "Boy, go for friends on person. One can be that." This was stay neutral. So, only baby Odina. Omu na and Papa she soon as uncle for you now with the Hulumba. Sanko for even baby Asoletia was as a way. Papa she don't Papa she don't my back at all. To Papa she those time media for the United Hulumba. Papa she initiative challenge. Let's go to Kumasi. Okodu anu afre oni mo bia no ma do afre we oni a yebo pepesi o yebo that's why time ka say Papa she ka so jiska that's why talk talk ma no but that's why by ongan wanga yeah e di Papa she o twan tro gan okay obini yeko Papa she nya na yiye ko so be mpoma nya na yiye ofapoku nya na yiye me la nya na yiye me nya me de me ma konta de Papa she they say me yire ne ma ko so asa wan ti ma konta me yira is unofficial okay to get it down point okay I've loved the woman not on the last. Na akono so. Akono kwa odijabu. Mimi timi do obi on. Na nipa no, na ho fe. Suba bi tukwa ntinu mi hunu kwa na ma ho de na aba. Hu asubete wo ba bi wa dress peche na so giant. Hunu kwa na wo nyama kono. Timi se me ko ba bi a e ma o mo se jeans ni ka o mo down. E o mo nyama kono. Hunu ma wo nyama kono. Wa kwa yase pa na madam afro ntoma na asi o mo na se na I didn't judge the move. Because yes, yeah, me try to share my service. Wow, what a beauty! Okay. I'm telling you, as we call about me a crab no one. I mean, whom me call me crab. Me whom ma in the mouth will say the canon. Me never feel. I'm fact. Okay. You come. I first walk come and share power running a couple. How ratty? Before this morning, before my one fair. One we sent to Mamu. Because I want fair was sent to Mamu. Or sent to Mamu. Na kuma fita mo ni bo me beba kama se fa kuma pa fita nante oyo po wo benya se mu pe nipa ne pe won se susuku wo zuma no na susu ma wo ya adwena pa ma unia odwo mboni a e bo wa wo so o se dio mu bokwaku e be bo wa wo so de obegu eno na betwa wadwe mboni nti o na maka utim fita aka o na ma go o mra utim adwe mboni nti ena ma akura otonwum ebeba mate obini that's me so me da tie fase kasa na kasa ya mesremo e madwe na wakere ma no afo mo fa nche me okay na de to aso muzo no mo me nyina fa nya futu numba wa ya de nyame hira no oma yisua de ko so se wa de numba na kan nyum dada se nyame hira no dada te ko so se wa wo ye hira o ma me na wo kra no nim se wo ye hira wa nya hira ma lumba nko wo ye hira ma obusua lumba busua wa hwe lumba busua kwa fa che lumba na mu awie asaba ba be hwe nyanka ba so ma ne kola bebre twen wo ma me live strong wo be twamo nante now that you strong wo man to live de yankwane a wo de kwa bi wo ye be tisu bi ne de abeka wo de no enya ye wa hode a na otumi a ke be tie yankwane bi afie de so de abeka wo de wo ko wa bre o suogu ye ma for 17 years 10 years kwa de saka se wo kunipa no ama wo tuma trese suam wo nim nyina pumpunu ni sonko a ma me so di tie go bontere no obi obeka ma no asamboni bia no yakopon ma ne nane wota so to ane mfa wo no obi so nyina mfiri wiase ma mu nya sade na mo ye no na mu oya papa emu oya ivi sabe eya odobro ni kwa na oto sese kwa na lu baja no onu go fa di hisi sa wo ne se bia ma me nka ye nya keso onu kwa be manager no no aja nkora ma no onu go so young girl also o pese wo bre odi areho ti ye no kwa ni ko so obi force do onu so to atambidie tantan mu okay I just can you show the deal with the issue no yeah personally now dinner time na by phone na be you don't do that I just say na ko say what there me dey catch Ghana for ma me dey me na me nan ma ko kan ba bi say me kam me busuani a ha like tala
abo ni dia makosia na me na be prapra wo wai wa prapra wo kura wie wa hu the love I do enya Ghana ko across the whole world bia wo die duro eso na obi animu nya lumba hu aka na obi animu Nyankopon ayi wa pie na odo ba ye nwuma a odo ho de ye ya sebe eso ba mfa so lumba no wo be raise more lumba to come the next generation and nipa bia odo sabe touch ni bia no adom ni bi beba no so na me asira wate makoso ya na me kan wo ba bia wo bia ye tawachi se krodom no ba nsuro ye tawachi pampe mame ba ya wa house ni be se ma ya wa kra why okay yeah that's now handles for today social me the social media wo ba kwasi obibini a ba bia no okay ana me na telephone number so 054 okay 7414409 okay 054 7414409 okay akwasi obibini ya me dinu no okay na owo posuro me mra ne no sama fele wo tia hu me no tete ba ifo hu me na ne tamayafo bi gya no krenko a de makoma person makoma pe ba bi obi a akoma da no ya japade ho na akoma da ne ma japade pa akase apart from me maame ne mabusua ko sasa wa abaye ma japade maame no mi sime mi ne tra na som no siri no ma ye de bibia ma no apart from ade ba ko pe ana mi ntimi nye cause mi bunubro so to ane kwa be me soro bu para maame ne mi nya na som no mi nya ko sasa wa me som no atua ne ka eso de ni partitu se lumba ma ye em enjoy no awa nya bia enjoy na lumba wu kwa sela nkofo be so be nya sumwie no so enjoy de aka no ye ho ye de be ma na enjoy sa enjoyment mami akosu anya me kan ho bia wo bia amen obini ye da se pa abusia tie din na be pem ahase be pem be sa ba na de akabia de ato aso ama akwasi obibini me de ba ko twam okay na nyum na sa de anche no okay asemba ko kan say mo nhwe se obi babi tio bo jana ni gie nyina agu na sa ko sa wa magina ni no me de to dem de be use wa nyina ni okay o kase ko jodi na wo pe so ye wo de kana me nyama na de koye yen kokko se de ko do wo de wo ya de wo beto wo bo se wo jana ni gie nyina agu hwe se de ni kumi ma ho ne ma no so nya no kwa ma de no wo mo he was taking care of outside them kola number wo mo no you also edi se wa yo do u don't see onyame nya den enshira wo onyame nim se obo me pepepe no obo adwuma me ba be pepepe ana obo so bo afọ ma me pepepe na wo wie no ba ka jem se ko so wa mo alumba I don't know asem ya tuma chire mu azo je se ni pata wa no tawo I don't know and mema na o ma ba wi dodo na mo press boss guys in there they don't want to listen they don't want to listen na no se nkwa na so odi o baji no mo so ba baji na ba wale o o de ma wi ma sam ka okay obini ye da se na mi sha Ghana fo ya mi sha obi bia o ma no kure nya no kure why na no kure de ya no kure be din kunim na wa fo no kuma ma do kure na ma sese no kwa de ma ma yehu ma be ko sese wo ba Ghana oba se hero ya nyile ko hia no with convoy okay me da se matia abuja fo nti panifo na ka wansam se kwan na wasade ya be wi o ya bobo ha na be ma kwan na eden ko hwe ni na ese kai se ni beku bia da roma na so ya se na be di brobi ene obi trading enterprise yo mo kuma se Samson Tresu Junction o pata de papa eni papa ya me so won yin na di ani tre ya ko gibi bronya bre yi mu ni new year yi mu da bibia ya kama ede amaye me so won ko da fom ka bi ko bi akwa obinya ntare papa en papa ni perfume papa go ho bibia ko ye di amount Samson na make count for a Better Grace Financial Services e di amount Ghana for ya mo America and Canada Better Grace Financial Services a intermediary financial group e fano say uhia insurance assistance afi uhia financial services bia so Better Grace Financial Services aba e di amount new year you mo mesremo Ghana for mo America and Canada o mo anyo mo tu anamo enye Ghana for mo America and Canada kwa bia say ya wo Ghana ha there's who says ka America and Canada or Japan ya America and Canada also sefata so the Better Grace Financial Services to anamo Better Grace Financial Services what just say financial freedom for everyone every time you be share ya men kai na yo no hu yo mo don't for ball in chain normally any more na AC ye e we ready squeeze of the amen abusia makao ya men kan bye bye